našoj predsjednici, hvala svima vama i hvala našoj velikoj liniji. Sam tako zapamtio to veliko glasku na svemu ovome djelu. I zaista mi je fascinantno vidjeti ovu izložbu dijela, reći ćemo, prije svega građe vezane za periodiku koja se tiče Zavidovića, te građe je mnogo više u našoj arhivskoj stašu, tako to ću nešto možda kasnije govoriti. Možda važnije stvari. Šta je bošnjačka zajednica kulture? Da bi svako došli do Gajreta i da bi svako to povezali u cijelini. Šta mi zapravo uopće to radimo? Evo i danas ovdje i na drugim mjestima i šta to mi radimo neki 120 i koliko to da mi dođe, 123 godine. Mi uvijek kažemo da bošnjačka zajednica kulture temeljna i najstarija organizacija kulture Bošnjaka, Bošnjačka kulturna zajednica, Svjetska kulturna zajednica bošnjačkog naroda. To je dakle naša lična karta, naša predstavlja, naš pasoš, to je ono što je naš identitet i tu je sadržana sva ova velika historija. Krenut ćemo dakle od ovoga najstarija. Povijest ove institucije, evo koje ste i vi dio na ovaj i na onaj način, krećete daleki 1903. godine, 20. februara, kada se u Sarajevu osniva društvo Gajret, koji je naš prvi glavni pravni prethodnik i preteča. Bošnjaci uvijek nekako imaju više ti neki rukavaca, nekad se kako to spoji u jedan, tako da je naš drugi glavni pravni prethodnik i preteča jedno drugo još važno društvo, Narodna uzdanica, koje također ima neku svoju vezu sa Zavidovićima, osnovno 1924. godine. A ta dva društva će se spojiti u jedinstveno kulturno društvo muslimana Prepor, to se dakle tada tako zvalo, 1945. godine, da bi, dakle, to jedinstveno društvo muslimana Prepor, tadašnje vlasti, one poslije drugog svjetskog rata, vojne vlasti, dominantno, ukinule, zabranile 1949. godine, a da će do obnove doći tek 1990. godine. One godine kada se kod nas ponovo uvodi parlamentarna demokratija, kada kreću neki novi društveno-politički trendovi, neka nova društveno-politička zbivanja, dio tog našeg sveukupnog narodnog prepođavanja je bila i obnova rada ove institucije, tada opet je podano kulturno društvo muslimana Prepor. Nakon Bošnjačkog sabora 1993. godine, u čijoj smo organizaciji u ovom identitetskom smislu imali važnu ulogu, mijenjamo naziv u kulturno društvo Bošnjaka Prepor. 1997. godine opet mijenjamo naziv u Bošnjačku zajednicu kulture Prepor, a 2024. godine preciziramo naziv u Bošnjačka zajednica kulture. Vidite sad, kad gledate samo nazive ove institucije za 123 godine, vidite da ona stalno nekim transformacijama, stalno nekom kretanju, stalno u promjenama i svoga imena, što nije dakle samo traženje svoga identiteta, već odražava i razvoj ove institucije i njenu ulogu u društvu i kulturi Bošnjaka. Jer ona ne samo da je najstarija, a zaista je najstarija, nema ništa starije od nas kod Bošnjaka u ovom svjetovnom smislu, osim islamske zajednice u sferi religije, jer je naš stariji grad. Ona ne samo da je najstarija, nego i temeljna. Zašto je temeljna? To su zapravo duboki historijski razlozi. I sad se vraćamo na priču o početku Gajreta, o suštini ove institucije, nekad i kako se ona razvijela kroz vrijeme. Kad nastaje Gajret? Zašto tako nastaje Gajret? Kad i kako nastaje ova institucija? Iz jednog strašnog stanja u kome se Bošnjaci nalaze krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Mi danas mislimo da je naše stanje teško, da je ono naše izazovno, nama su još uvijek mnoge rane vrlo svježe i neki se nove uvijek rađaju i tako da je. Međutim, teško je nama sad zamisliti kako je izgledalo naše društvo, kako naše stanje bilo krajem 19. početkom 20. stoljeća. Mi smo bili više nešto 4 stoljeća najzapadnija pokrajina, granica Osmanskog carstva. Kad se to carstvo širilo, mi smo bili vojska toga carstva. Kad idete preko onog Mohača, kad idete recimo u Mađarsku, pa prođete Osijek, idete tamo preko Budimpešte,
zastanite na tom ohaču, jer znajte da je to polje preliveno bošnjačkom krvlju. I to ne u nekim ratovima koji su ono bili, svaki rat nebudan, ja sam izgubio najbliže svoje u ratu, a ovo su bio strašni rat. Gdje su bukvalno ljudi i konji gazili po krvi i ljudskim ostacima. Mi smo širili to carstvo. Odavde su mi bili ti građani. Kad se to carstvo smanjivalo, slabilo, povlačilo, opet smo na njih. I takvi izmučeni mi dočekujemo kao periferija periferije, kao periferija umirujućeg carstva, Nargina, Rug, mi dočekujemo godinu 1878. Preko noći promijeni se vlast, a ne ono vlast, politika izvoj kao ima 4 godine. Ne, promijeni se cijeli sistem. I mi sad na jednom preko noći postajemo dijelom Austro-Ugarske monarhije, protiv koje smo se borili 4 stoljeća. Mi se nalazimo u haosu. Mi smo se potpuno pogubili. Naša društvena elita je već bila, se neće puno istorijskih društvi, 10 nakon pokreta Husenka Petana Gradašeća. Oni koji su imali para i mogli, otišli su u ostale dijele Osmanskog carstva. Mi ovdje ostajemo na nebu i na zemlji. Užas. To imate opisano na romanu Zeleno Husein, nagledajte odatle je Ethem Mladić, nije daleko od Rabe. To stanje užasa imate opisano u tom romanu, inače prvog bošnjačkog romanu s 1848. godine. Mi su se pogubili. Mi odbijamo carstvo koje je tu, koje nas hoće pomoći, koje nam hoće pomoći da živimo civilizirano, normalno. Jedan normalni život, ne. Mi između ostalog odbijamo i obrazovanje. To me govore Zeleno Husein. Mi nećemo ništa, mi samo hoćemo, mi čekamo uzalud da se vrati sultan. A neće nikad da sultan dobije svoje volce za Bosnu koju je ustupio Osmanskom carstvu i sultan spašava Anadoliju, a u Bosni on više nedelja ako ikada brine. Stanje užas. Drugi narodi idu naprijed. Ulaze u modernu Evropu, usvajaju evropska znanja, evropske vrijednosti. Oni rastu, a mi propadamo. Pa se tako bilo 892. godine osnovan nimalo slučajno najprije jevrejsko kulturno društvo Mladene Lorenci. Ono se to prvi snašli i prvi uhvatili voz. O snazi te zajednice, tog naroda, mislim, na svjetskoj razini ne treba govoriti. Znamo dakle koji moć, koji utjecaj imaju i šta im dakle sve prolazi. Znali su se pozicionirati u vremenu. 1902. godine i Hrvati, Srbi u BiH kažu, hajmo i mi se pozabaviti sobom. Hajmo se i mi pozabaviti svojim napretkom, svojom budućnošću. Hajmo se graditi, tako nastoji Hrvatsko kulturno društvo napredak i Srpsko prosvetno kulturno društvo prosveta, to je 1902. godine. I tek tada, kad jednostavno više nisu imali kud, kad smo i mi morali krenuti naprijed, gdje ćemo potpuno propasti, a da ne bismo propali, iz nužde, iz egzistencijalne nužde, da bismo preživjeli, ne samo kao puka biološka masa, nego kao jedna zajednica koja ima stvarnu budućnost, koja možda stvarnu budućnost, nastaje društvo kako. Koje je tada bilo, to što se negdje pogledati, društvo za potpomaganje đaka, muslimana na srednjim i visokim školama. Jer u obrad ti ljudi toga vremena, čeo se sada Begom Baševićem, Etremom Mladićem, i ta šačica bošnjačka intelektualaca znaju obrazovati se i možda tako pokušati preživjeti ili ostati zatvoren u nekom davnom izgubljenom vremenu i zapravo nestati. Gajret nastaje iz naše egzistencijalne nužde da se sobom pozabavi. I njegova prvobitna izvorna misija bila je upravo obrazovanje. Ne na neko nevjerojatan način. Na način da je Gajret funkcionirao kao vakuf u kulturi. Kogod je imao i najmanju društvenu svijest, kogod je, na kraju nije u suštinski razumijevao od onoga uči ikad pa nadalje, bio je svjestan
da Gajer radi jednu, sad ću reći krupnu riječ, ali tak svetu ili suštinski važnu misiju. Ne samo oni bogatiji među nama, a imate recimo te dobrotvoje i tako reći, znači oni najsiromašniji, koliko pomogao, ulažu u Gajer.